Lodwa ukuthi nje edlile mina kakhulu nami sizimbalwa nje hlale phansi ngingathethethi zami boqala ngiyabonga uSomandla abangcwele namo ngivulele lonyaka manje khona emhlanganweni lizofumana into zikaThixo ezohamba indlela bangcwele yazi ngonyaka ka-2004 choba labakathi isimanga lapho isene sezimbili ezayijikayo impilo yami lathi sonke singabantwana lathi bantwana bami kwanele ngoku basiyokhonza uThixo sange sakhonza ngaphambili asiyakuba yifoni ukukhonza uThixo uthi namhlanje siyagqibelisa ungakhonza uThixo wabeka istatement sesibili esenzima wakodwa ndifuna inkonzo leThixo andifuni inkonzo nje ndifuna inkonzo enoThixo wakhona kumakazi wami angcwele owayehamba zonke inkonzo wabiza yena bantwana ngawundixelele ngeyiphi inkonzo enoya kuyo ukuze ngifumane uThixo kudala ndingakhonzi andifuni uwesika sendimdala ndifuna indawo enoThixo futhi umakazi wami nayithethayo atikhona inkonzo nandikhonza kuyo ngaphambili andisakhonzi phana ngoku kodwa phana ndawo khona uThixo phana noba ndingasambi nabo kodwa khona uThixo udankonzo leyanikhothwe ngumuntu omdala utata uyiba uyashikila xa ihamba kodwa ningatsho yena khona uThixo phana safika abantwena sangena ndafika ndingena lisi ndingena mali ndingena mpahla sihlupheka sangena nogogo asiyazi uba kenza yintoni ukhoza ukula lolushumayela esamukela abantu ndabona ndaqaphela ebenyanisile umakazi ukhona uThixo kule nkonzo hayi ndandimbona empilweni yami ndandimbona isuse inhlupheko ndandimbona itshintsha ingqondo yami ndambona okwami ukuthi ukhona uThixo kwelibali uthini le nkonzo yinkonzo noJehova lena ndandithilekelwa yinto bangcwele ethi abangaphambili abazalwane babenexanduva okanye iduthi bonke abazalwane abancinci nabadala abahluphekileyo nezityebi abefundisi bonke abanezikhwala nabahamba ne-wheelchair babeneduthi eyi-one ukusondela kuJehova bafike babamba uThixo ogogo noba engakwazi uhamba isiqi izimleze wayenayigithanayo athi ansinamandla ansinakwenza nto kodwa masiqize siya kuJehova afike ambambe uThixo uthomkhwase athi Jehova ungahambi kule ndawo sikhona amandla ayeza amanyinda Jehova zezizwebu sendimdala Nkosi andifuni ibhilisi sena njungahamba ndinithethe ihlwembu uJehova anamali kodwa yeza amahlwembu makafika ukhona baba abandikangamali longena engcwabeni bakungahambi kule ndawo Jehova abazayo bafika ukhona uThixo namadoda kabalelana bathi Nkosi kuyabonakala anoma sahamba ngenyawo nomhlaba ayasebenzi kodwa usungahambi ungahambi ayenza bakufika ayenza bulali ungahambi baba ungahambi ekazi bafika ukhona Nkosi asifikile kwina asifike Masena asifikile Peace bafika ukhona baba Wasikukhona Jehova wasikukhona Thixo namandla wasikukhona baba noba kunesekho noba kunesihambile konke wasikukhona baba sisicela zilwenye baba abakeli ibininzi bangena kulani yakho makafike khona Thixo kunayo makafike khona uSomandla bangaphosa Nkosi ukwazana nawe abangeni bakone Nkosi thina Nkosi liyahamba ixesha lethu kodwa bafika ukhona abafika ukhona
sesibadala thina ngoba ukhona uThixo othembakeleyo ngoba ukhona sangena kwethu kaNgcwele. Amen. Sangena sinjalo singena. Sangena kakhona mahlweni. Ebe khona ngaphambili. Amcela uJehova. Afika manje mahlweni. Asabonge. Nawudambona uJehova. Uhamba nami usimakathi. Yakhula kuThixo. Ngathi noma ndibambelele uJehova. Uhamba nami indlela uThixo. Wandenza intombi emadodeni. Wandenza kakuhle ebantwini. Wanika ikhuni igama lakho. Wajika uJehova elahlweni lalingenazo ayinto ebantwini. Bathi abalumnumzana. Bathi abalumnumzana. Bathi abalumnumzana. Intothilikelakhozo. Bathi abalumnumzana. Bathi abalumnumzana indlela. Jehova wafika kanjima belungu nasintoni baba ngiladevi ikwembelishe ngami seliphokhela belungu velu wathixo phila wona uJehova bangelela kuye bavela thixo bakufala akasuki kuye ngakuvinga kuye usana otsala phezulu lenkosi bangcwele.